Vispak Visoko je osnovan 1972. godine kao dio uspješnog preduzeća Velepromet. Prvobitni cilj nove kompanije je bio prerada i pakovanje kafe s ciljem preuzimanja manjeg dijela BiH tržišta, kojim su suvereno vladale trgovačke kuće iz republika bivše Jugoslavije. Zahvaljujući trgovačkoj vještini i tradicionalnoj sposobnosti ljudi iz Visokog, novi brend je vrlo brzo postao prepoznatljiv i izvan Bosne i Hercegovine, upravo po prženoj i mljevenoj kafi Zlatna džezva. Poslovne ambicije promovirane na samom nastanku kompanije ne zaustavljaju se samo na tradicionalnoj bosanskoj kafi, već se novi proizvodi sve više prilagođavaju i novim recepturama i ukusima. Tako već 1974. godine Vispak postaje lider u proizvodnji specijalne mljevene kafe za ugostiteljstvo i espresso kafe. Kao i ostalim brendovima i Vispakovom espresu, ugostitelji su u kafićima širom Bosne i Hercegovine ostali vjerni sve do danas. Nakon potvrđene stabilne pozicije na regionalnom tržištu kafe, Vispak se okreće i drugim proizvodima. Prelaskom pogona u novu zgradu 1980. instaliraju se i kompletne nove linije kafe, kikirikija, praškastih proizvoda i začina za jelo. Vispak nastavlja pratiti industrijske trendove, pa 1983. godine počinje proizvodnja kikiriki putera, a 1985. godine i stampi krema. 1987. godine počinje proizvodnja aditiva za pekarstvo, u kojima je Vispak vrlo brzo postao lider na prostoru bivše Jugoslavije. Odvajanjem od Veleprometa 1988. godine Vispak postaje samostalna organizacija. Usvajanjem zakona o privatizaciji dolazi do promjene u vlasničkim odnosima, pa ova kompanija 1991. godine postaje dioničko društvo. I u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu, u periodu od 1992. do 1996. godine, u Vispaku se, iako u teškim ratnim uslovima, bez prekida odvija proizvodni proces. Sve to omogućava da Vispak sa novim zamahom krene u vinodopsko osvajanje tržišta. Stari, dobri brendovi Vispaka su se nakon rata uspješno vratili na tržište novih država na prostoru bivše Jugoslavije. Vraćeno je povjerenje potrošača u Bosnu i Hercegovinu, pa je bilo logično da se dodatni napori usmjere na izvoz. Stoga je značajan moment u razvoju Vispaka bila 1998. godina, kada je ostvaren prvi izvoz proizvoda na švedsko tržište. Taj uspjeh je označio početak izazovnih aktivnosti koje i danas kontinuirano rastu u stalna osvajanja novih tržišta. 10 godina nakon tog prvog izvoznog koraka, Vispakova tržišta postala su i Amerika, Australija, Austrija, Njemačka, Turska, Holandija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Početkom 2000. godine počinje proces sistema upravljanja kvalitetom prema ISO standardu, a otvara se prvi Vispakov kafe shop. Počinje proizvodnja čokolada i čokoladnih proizvoda, a Vispak ubrzo postaje najkompetentnija domaća firma za ovaj program. Vispak postaje vlasnik certifikata ISO 9001-2000. 2004. godina će ostati upamćena po ulasku Vispaka u Guinnessovu knjigu rekorda sa ručno izrađenom najvećom džezvom na svijetu, iz koje se pije bosanska kafa Zlatna džezva. Te godine fotografije najveće džezve na svijetu su obišle čitav svijet, a u narednim godinama, pa sve do danas, i sama Guinnessova džezva je obišla cijeli svijet kao simbol Bosne i Hercegovine. 2004. godine Vispak također formira i vlastitu distribuciju, čime se zaokružuje cijeli proizvodni proces od fabrike do tržišta, pa tako Vispak postaje jedna od najznačajnijih prehrambenih kompanija na regionalnom tržištu.
Od samog svog osnivanja, Vispak je bio i ostao društveno odgovorna kompanija koja je podržala bezbrojne projekte i pojedince na polju umjetnosti, muzike i sporta, ali pokrenula i učestvovala na mnogim humanitarnim projektima. U moru različitih sponzorstva mora se spomenuti da je Vispak bio srebrni sponzor 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, kao i sponzor bosansko-hercegovačkog olimpijskog tima na olimpijadi u Atlanti 1996. godine, gdje je zvanična maskota našeg tima bio Stampi. Ipak 2010. godine desio se možda najveći bosansko-hercegovački privredni događaj te godine, ali i najvažnija promjena vlasničke strukture Vispaka. Naime, kompanija AS iz Jelaha je 15. decembra 2010. godine postala vlasnik 83,93% dionica kompanije nakon što je na berzi preuzela većinski paket dionica Vispak d.d. Visoko. Kupovina Vispaka je predstavljala početak formiranja AS grupacije. Dolaskom novog menadžmenta, mladih i obrazovanih ljudi sa vizijom razvoja, Vispak bez sumnje nastavlja velikim koracima svoj put ka što boljem pozicioniranju na regionalnom tržištu, kroz razvoj postojećih brendova, ali i uvođenjem novih proizvoda. Nakon preuzimanja većinskog vlasništva od strane kompanije AS, Vispak bilježi rekordnu proizvodnju i prodaju u svim svojim proizvodnim linijama. Sa novom vlasničkom strukturom i članstvom u AS Group do punog izražaja dolaze ne samo kvalitet i snaga brendova Vispaka, već i sinergija koju stvara grupacija, a koja se manifestuje putem kompetentnog menadžmenta, osiguranih aktivnosti, distribuciji te marketinško-komunikacijskog nastupa. 2012. godine u sklopu AS grupacije Vispak lansira nove brendove Tiru Liru i Tajna. Za Vispak i zlatnu džezvu slijedi veliki odvažni iskorak u 2014. godini, kada je cjelokupna marketinška kampanja ovog brenda bila bazirana na učešću reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu održanom u Brazilu te godine. Sa porukom na ambalaži proizvoda, odnosno limitiranom izdanju, pit ćemo mi nju ako Bog da i u Brazilu. Vispak je pojačao sportsku euforiju, vjeru u uspjeh na kvalifikacijama. Ponosni na uspjeh naših zmajeva i izboreni put za Brazil, Vispak postaje sponzor reprezentacije Bosne i Hercegovine i sa najvećom džezvom na svijetu polazi u Brazil podržati naše igrače, navijače i ostale partnere reprezentacije. Sa 2016. godinom počinju projekti na novim, tako lako juhama i značajnim ulaganju u brendove kompanije Vispak. Ove godine zlatna džezva kao lider u kategoriji po lojalnosti potrošača nastupa sa inovativnim marketinškim aktivnostima, među kojima se može izdvojiti Viber kampanja sa kreativnim stikerima i pričom o bosanskoj kafi. Tokom 2017. godine Vispak unapređuje kvalitet i dizajn bistrih juha te ubrzo preuzima određeni dio tržišta učešća od lidera u ovoj kategoriji. U 2018. godini Vispak realizuje prvi Vispak Innovation Challenge koji donosi nove ideje za poslovanje kompanije i ponovo se održava 2021. godine kao druga edicija sa novim poslovnim slučajevima. Tokom 2018. i 2019. godine Vispak aktivno radi na novitetima u kategoriji kafe te lansira instant bosansku kafu pod brendom Sad pa sad zlatna džezva. U istom periodu lansira se i novi brend u kategoriji espresso kafe, Dream Espresso, pripremljen prema savremenim potrebama tržišta, te sa modernim dizajnom ponosno se pojavljuje na Cafe Festu. U 2020. godini, u vrijeme pandemije korone, Vispak bez prekida nastavlja proces proizvodnje. U teškim vremenima sve oči gledaju domaće proizvođače, pa je tako i Vispak reorganizacijom uposlenika obezbijedio kontinuiran proces proizvodnje, isporuke i pozicioniranje proizvoda na policama marketa kako bi zadržali sigurnost i povjerenje potrošača. Važno je napomenuti da su svi uposlenici tokom pandemije zadržali svoja radna mjesta u kompaniji Vispak.
2021. godine Vispak svojim kompetencijama postaje ponosni vlasnik IFS standarda. Naredne godine donose osvježenje u portfoliju novih proizvoda u Vispaku kroz novu kategoriju polugotovih jela pod brendom Tako lako Risotto, a vrhunsko poslovanje kompanije donosi nova ulaganja, među kojima se ističe investicija u savremenu proizvodnu liniju čaja, koja omogućava pakovanje čaja po najsavremenijim zahtjevima tržišta. Uspješne firme uspješno rade i njeni zaposleni skromno se ponašaju. Njihov je uspjeh očekivani rezultat i plod rada ozbiljno smišljene strategije, a ne slučajnosti. Vaša kafa je gotova. Pip! Nije sve u zlatu, ima nešto i u džezvi. Džezva.